mwaka ni wirigiro bwakwa nwithirite rina weekend njega narua ni Jumamosi tariki 4 mweri Juju 10 2025 bita wakabwe mutharimi kango shugiri nkatho cia mwanya ni bwega muno ntubugite na mbere kurumirira Ameru TV amu we ni wototheti nyombe nteto iri na igweta miangatene mugongo jwa Ameru kumakireni kirewe na kimoni moni. Thank you very much. No tuthingatire ukirukira mitandao ya kina de Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya kwa mukira nteto obora igotondoka kumandena ondena guntu ndaika ondaika idha wa idha narandi kibetuba nteto bairutaniritie ya mudogo tigira jaraja gukareka matorene no jakinyira njira ira ibatere tariria njira zaruruku. Tuambiririe nayo ni makarika ya maandamano wagibokaria boke tabarikia mwirio jobore wamba bwandithia bugitiga akari barina mungento jomonene nabo ni akari ba kwa muungania nikishigombuge ke kabore naranande bagishumire kire maandamano kwa igitare nkiruki ya madha ya tandatu barabara ya Ogendi kuma Soboiga weta Isiolo Ogendi boke angaratanwa kabisa nare akinya gituo kya borithi gikidwa na umwe wa baraba ikinyirite kire maandamano ja kuringana na ripoti ile itokinyirite kire meda ya nteto aringiri sasi ya kauna ni Borisi akiariri agishangasha kionde county commissioner wa Meru Jacob Auma arutire mukana jumurito kire ambabandedia bakora baranabo bagwitite na mbere oibo orubo bwa wamba bwa ndedia akiwa thirikari muno kitengo kya ukari bodene bakaidira bagikandana na wagibu bwa karia mirio andwanda shebore mwendeo laiboni na ripoti Karibati mukomunganya mwankama Elizaba ni machumirete na muthuro yonene na ni kwandamana na nikiraba kwa wamba bondethia kuntu kuibwingite aroti kubogerera ruare nkulukia ndethia manatha tucumbite kuiywa bakiwote mutongeria kana bithawo karia chumiretio batethia buru utu turabamirwe ng'ombe ciaeta na mbori saindia manatha twagentu lakini watu kiki uturiaria nika batu ya Kenya kana tutereti gutho Kenya ka ng'ombe iwe ta ome Kenya thirikari twira iri gwita namba utemu ambo ta ng'ombe thirikari netu ne kuya ng'ombe i guya dirungana tiribweko 10 batere dinya batu dingatira kwena stock wana kwena bange ndeje askari onto wanto bete dinya kwandamana ho utewa unya uto dingatira mantu yereku yau oteria kisimani no barara bere yawa barato thera na boto abethira ni arebi twebera twina thina tuthinga batoria tufanye nini tuko watatu tumefanya nini atokoria tena haki tusukuma ndile meraricho saidire na wanaume wameiba wameenda sahi wako makwao wanaume hao wengine na badilwa wafuata wanatutandika sisi sisi tu hata hiyo kambi inafaa kuchomwa kabisa kwa sababu hatuna haki. Ni wapi tunaendea? Hakuna maaskari wa Kiambu watoto wanasema tao ni watoto ya watu. Sasa wanaajiriwa ya nini? Na sisi hata sisi tunatafuta kazi tunakosa. Watu ya ntore atokuma Maisaba mwanka mungania watu totereze tie ndezia chetu chietere chiazira watu torandi kumenya kata totea Kenya tombo karua no tondethia getae kazira thai toteoni nyago ko kana mbori nyemwe na icho tothomitha ya chiana thai roje stress kwarete watu inya thaka chetu tore nyage totorache no tongondo chietere mbori chietere watu tokario Nkolokine baukererete bona na mbongo wa bore dende kiri mugambi nikiraba kwa kinya nyuma yo korera ate baibashwa bakiwa bere omona korera baromba kura dendi kiri nole kato gakwa to thire otwende gitara kura ake twakwa twathira kura bokaringe waro tunataka haki yetu MP wetu kwanza ndio mbaya yule ako kwake huko huyo ndio mbaya MP hata ni kazi gani anatufanyia? Hakuna kazi anatufanyia. Sisi tunakuja kidogo ile tunaweka huko ndio hiyo wamekujia. Na hata tunaona kama ni hao ndio wako na dilizo zote. Kwa sababu gani inatolewa huko yote inapitia makambi kama 3 na hakuna mtu anatoka. Tutabona watu Pau tutabona tubona egitaria kura no tutasebe ne kinyete ere akwere bagatoethera na rero mbare onekererwa ngirwo karia nthiguru no kulugera Minister Kipchumba Murkomen utonyera no batethia kintu tumba kuromba thirikari ne muchunko rutha atuthingatire ng'ombe cietu joria atuthingatira
Kire kinatuthingatira ng'ombe chiyo wagokira na ndege agatutumira askari bena bakuru bakathingata ng'ombe na arakunde chietaga na ng'ombe chietu igachoka ende thai ng'ombe iriwa una muro jojo Samburu etechoka kairi kujeni mtusaidie hapa tuna Kipchumba ne ya tuwe nonto ng'ombe wote kore hizo ta saundi Samburu kwa Laikipia tiko manisi yo ta Kenya na ng'ombe tiona roho zaidi ende gangari ya kuthiata. Kwa hivyo Kipchumba mkumeni basi na atwere kama sisi wa Kenya sisi tujue nchi nyingine. Nawe County Commissioner wa Meru Jacob Ouma akiaria na Karina nikenda bomba kurura barabara na atarĩrĩtie na kuarunguro wathani bwawe akayukia matalia yali kuna nikenda kuthiria wamba bondethia kuntuku wa muno tiela kariba bori bari no karia bokwano ya Meru barabange. Mimi ninakubali iko mahali iko shida. Mimi ninaelewa na kama iko shida lazima tujitokeze kama viongozi tutatue. Mimi ni county commissioner. Tumeishi miaka 14 bila shida. Sikia hapa. Nimekuja hapa kwa sababu nimesikia na nimeona iko shida ili nitafute suluhu kwa sababu hapa tutakuwa na hii vitu. So inamaanisha kwamba miaka 14 ama mahali inatoa na ndio maana nimekuja. Sisi tukiwa kamati ya usalama tumewahakikishia wananchi na tunawahakikishia ya kwamba kama kuna utepetevu mahali popote, iwe kuna afisa ama maafisa ambao wanawajibika kufanya kazi yao na hawajafanya kazi yao katika kuzuia ule wizi ama kufuata wale wevi na kutafuta wale mifugo, hatua zitachukuliwa. Pili, binafsi yangu kama county commissioner na kamati yangu ya usalama nimelichukua swala hili na tutalishughulikia upya. Tutaweka mipangilio tofauti kabisa ya kuhakikisha kwamba mambo ya watu kuchukua mifugo katika maeneo ya Buri kwa sababu wanaona kwamba kule kwingine kote kumedhibitiwa, sasa wamekuja Buri. Tutahakikisha kwamba hilo swala limeshughulikiwa na wavamizi wa mifugo tutapambana na wao jinsi tulivyopambana na wao katika upande ule mwingine. Kiripotera Meru TV kuma Bori Mbita wa Mwende Walaiboni. Ni kwithirite kurina kuongeleka kwa makarika ya aithithia bodaboda bara ni ya biashara ba bodaboda kujukia sheria njarene ciao nyuma ya mitino gatigati ka aithithia bodaboda na ngari bakaithira kuri kujirwa winyangia bunene bwa into na aria aithithia bodaboda bakwithinya ngari cia ene irani matatu. Akiariria Manzuja Jonde mubunge wa Kishumuge kia Northimenti Rahim Daud na oritembe mbedhi Duki Jenzi bara muno ni abiashara aitithia bodaboda akwithira bakilingatira sheria gukinyidi kongoloni bya mawatho bara bakwithira bakiuna sheria cia barabara ende tukushojera sheria njerene cio gukirukira kutharekera ngari cia matatu na kilikedia kuri na muswanda mbere ya bunge ya Senate ejogo kabira worubo othokubo bwethirite bukenda kwanda miri kiri mugongo. Ripoti ya Mutugi wa Kiambi. Bodaboda power. Kama tukifanya accident, tafadhali tusiende kuchoma magari. Tunaelewana? Unajua kumekuwa shida, kuna bili ililetwa kwa komiti yetu, ilikuwa ya Senator Kaliwale kwamba ifanywe registration. Hiyo ingekuwa kazi mingi, lakini regulation iletwe itatusumbua kidogo. Tunaelewana? So ningeomba tusikue on the wrong side of the law. Tafadhali kama kuna bodaboda ya mwenye bodaboda ile iko kwa police station na ulitoroka shauri ya license ama insurance, nitafute mimi, tafuta Caleb, tafuta Murega, tafuta Eric, tafuta secretary na baraza watuletee tuhakikishe hizo bodaboda ziwachiliwe. Sawa? Hivyo ni sawa? Bora huyu kufanya makosa ulitoroka. Ulitoroka tu haukufanya makosa. Tunakubaliana? Lakini kama uligonga mtu, hiyo utaenda ndani.
tutegere gishangasha katikati ka kanjo ya mangavana na thirikari nene muno rwangi rwa treasury ikoni mutaratara jwa procurement akiariria mantuja John de Julius Bijiwe uri muragamiri wa ritungage keri thirikari ya kaunti ya Meru na kuthurangite ikutho na inge kuonania kurega kunganirwo kwa weni mutaratara jura akuani jugo kinyirwa ni treasury na juni jwa procurement ningi ni jura jwa gotigira mitaratara ya urutungoge kana yani kadarathi gatigati ka thirikari cirio ijire iri thirikari nene na thirikari cia matura juri ikabone kimwe onto akuga ni bwangaratinitie urutungoge bwa thirikari cia matura riboti ithurani mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma Meri tandatu ngavana mutuma ntoithinkia ritete ngugi monkayonekana ndene ya Meru tukigwetaga classes ira ciumbite kurikia ira atira rugora monkana ndi ni 40 classes across the county theater ya nale ya Nyambene Hospital amwe na operations cia metho ciambiririe rititwirerio Meru ward ira kwikujura ne komba kwithena capacity antu 60 na Mutuati Hospital Meru ward ikethena capacity antu 60 Sibitare ya Mudhara ira itwire au na ndinirikite kuthi theater yo ni iri operation already para operate antu kurukia 40 na ndi bari operate kuma Mudhara Hospital Mekindoli theater ni operational ni ambirite gwita kulita ngeno equipment already chikiri general yetu ni ambiririe ngugira president atutetheretie through governor already construction works ni enderete na CT scan ire launcherwe ni gutumirika na twira ntu betu ba Meru iba metumire nonto ne kuri ya mbeca indeguru mono kurukirire agwe na ara ome ni CT scan zingi na nkurukiwe na SHA ikane utheri free completely sibitare ya Bore turi pump 50 million shillings through a partner kwa ensure na bantu babori bateja sibitare mutindo kana beda kwethera bagita atigania pana batiriterwo no sibitare ya Githongo this financial year theater yawe ka equipped fully when ensure in operations iri kwenda kana kuthithikala ntu ba round Githongo kana immense central bakomba kwithera bakitheru au nene immense south kando na nyakanyakine rando baije netwire kwithera kiritango ge ikwithera mikombo today theater is fully operational among other things in the sector ya health today ndene ya Meru garbage collection in our towns is much better nkuruki ore twire zaidi hivi kwamba inkomenya county inyanko wara kwa na changamoto kidogo tractor kedhiro ya purely kwithira kama taru korwa Nkobo town kenda as it moves towards becoming a municipality. That is the position kwa cleaner and better kwa mwisho ne antobeto barabandu kuma Egembe North na Tigania barabo mbite kwitha bena thine manto ya ng'ombe today is a thing of the past ng'ombe ite ko yikwiwa na ile chiwiga chokua na ndi barali bakuthamira Buri tubere nwe governor ore na thiri induction training na induction ya thithwa ya askari bange 20 NPR baraba ketha kwitha bakiuba kwa deployed in Buri na nyanta tuira ikuthamira manto ya momba wa ng'ombe iturumbi off completely. Finally, itwetherete kwina the first quarter ni rarikirie. Lakini mbuge omba kwitha absorption yeri low, not a fault ya county ya Meru, no. Ni across the country non to waira ithiretere procurement system. Ire tumbite kwithere operation across all the counties in Kenya. Ya tuma twandile, ya tuma national government yendire gutunenkera mbesa. As a result, watuika as at the end of 30th mweri muthiru watuka absorption then nothing much and happened Kirimantu ya development. However, kireji enande maka wa once utege Meru County across the country. Thirikari ritangu gete na upinzani kuona checks and balances kwa ensure manto ya gweta bwega na that's why inya kwina assembly for oversight purposes. But turiuga tue anda mutumanto ithinkia tuga perform. Na anto patukire scorecard. Bone are we performing or not? Number 2, ukaligeria kenguwe elito on the ground apana watch things happen na mando jagaka ndene ya Meru County. Nawe Askofu Gerard Kidhure wa Nyambene Synod natariritie mubango jwa kanisa ucokio guoko kiri mugongo
gukirukira waki bwa resource center aria bawoka maobisi ya gutetheria gutungatira mwingi mwirio jwa Igembe agitariria kuthangika mathina akariba ithirite bagekurukira kwa mukira mautungata jabata jabati kwithira jakibaringa jeki kirimantu mwanya ya kubatetheria kiri omuturire jwa ontuko akiuga mwaka jo gabatetheria ningi jokaringa murashi mitaratara ya gukiria mugongo mwirio jwa Igembe mukini nkonja nathuranirite riboti mwako yetu yura twina shuo yo waka obisi cia Synod na waka resource center irekethirwo ina facilities ticiotethia kikanisa lakini ciotethia mwingi tugetha twina obisi cia kudiru na issues ire ku affect antu itenere tugetha twina counseling center tugetha twina ONN ireka thitha iro functions mwanya cia recreation and so forth. Ni Bishop Gerard Kithure wa Nyambene Synod etarire mutaratara yura bena yuta kanisa ya Methodist ya waka nyumba ira cia resource amwe no obisi cia Synod ye akiwa ate nyumba ira nyingi bakethera bayoka kuntoko ni nyumba ira cikethera cietetheria mwingi na kinya kanisa na riu akiwende moroto yo kanisa ni kwethera yetetheria muturire yo muntu na ura kinya muntu akaria kio murungu we ya kanisa ndene ya thigurweje ne nyingi muno no ntungwe kanisa ndila na era twita holistic life maisha muture yo muntu na maisha ya ara muntu akara kinkoro kenda omba utura bwega na igo ntogwa twina facilities yu kanisa yetu twitha twishughulika muno na maisha muntu no ntu twina schools ende akiaria na wete mubango yoyo etherete yukilwelwa no ntubo kwethira kinya mantu amaingi ni etherete yaita na mbere muno nteriji tayara yo nyuinda wa mbogita na kinya ndi nyingi kumba kwethira ikithangalana na kinya merimo ya mathwanio na ende nirabonete nibwe ya bombe kwethira bayoka ofisi yeji kana recreation center iraba komba kwethira baktrimana na ntu na bakaraniria nabo twina nyumba cia utarantu yurure maisha no ndito kumya itenere kwina gender violence nyingi muno ira yukarika ndene ya maisha ya antu na batekua no gogo na mtu ena stress nyingi wage na ikuma kwina breakdown cia so many families kwina lebe bubuinge muno no tumeribwa ndawa cia kulevya area yetu especially bangi irenderwa mwanka yendwa anywhere utotethira bangi na ito kwenda kuwa bono watibwa community yetu bonene muno no ntu tukia kuendelea antu kunywa bangi ukethira within 5 to 10 years antu bakamatete maratasi baba ya maingi muno na ukia wita ene wa ukethira antu boita bakiara cia bongwa gotegera muntu una arari no mwero lakini ate nomo na ibo ntoto kuwa that resource center ito kwenda ku establish offices ala tomba kwitha tukithitha cia those guidance and counseling kiri all the people baraba ina issues na ito kumnya father ito bangete nya kwitha twina mubango ya kuthiria treatment center na tukitha tukindila na mantu ya mental health ya maisha yanto na ito kumnya it is affecting our families and affecting the society and to that is the reason imwe ira tuenda waka nyombe ndongia ire center na tuere ni ala re ire center ya constituency yetu no center ya sub county yetu no na anyo center biashara nyingi muno na kethere utethio muno ke report ra Meru TV kumalare Gembe Mbeta mukiri onkonja na tutegere gicunci kia bithatu kia rogono ro mwanya ruigi ontwire bwa Mumero tugitegera muno rurijo rwa muthaisho otwire nteresha kanuni gicigo mbunge kia Igembe North likana Mumero tene aitawa mugongo jwa ikara wari na miriga kana durijo 10 ario muembe mutiania muimenti Mudaraka, Mumwimbe, Muchuka, Mumudambe, Mumuitene, Ninge Kinya Korena, Mudagisho, Ona Muigoji.
narua bitegeria twithire tukiorokera kiri gicunji kia bithatu indilikana kwithirite kuri na gicunji kia mbere kwithirite kuri na gicunji kia biiri kwithira ukithingatira kia mbere na kia biiri bira tuthirikitie kwithira tugikonio o akiri metha ya Nteto Meru TV ita kiri mitandao yetu ya kinade Facebook kana YouTube @Meru TV Kenya kuthingatira gicunji kia biiri na kia mbere indi thai kinda utu o thikire gicunji kia bithatu ogitarirwa ni Murithi Waba ututongweretie kenda tuma thina necio nundu wa ithue andu maborego matwita thagicho ogwo na indo cia tumatumaira na batu thagicho na makenda twenga kinya miundane twithagicho makiuga no thagicho na igwa tumariga na riu twa mabere kanya ogagwe nitho twa maborego na ngaitwa itwa junio kinya miunda na riu tuyona matwariria na bacha kwire mumbunge wina ba na riu itwachokire mireta bando tene nundu tona kindu gia kuria kire kauma ya bando na kurumetwe kurija makurumethalie mataiche kindu gigwitwo mirai kindu gia kuria twabanda mwere na kinya mubia mugana na njugu na mbembe twakio churu wokio kia ithu tutathia churu tutanyunyo churu akithii tutaiche gigwitwo kithii no twakia na mabiga na mutu no twathia tukarugira na kithanda tutaiche kindu gwitwo chaine ndituramoni igwo turawaturi mbebo endere no mutone ndawa ya cio nundu twingekuru na tuyona go tutethia na tuyona go kutabonge akuthii kinya cibitari Daicho egitara kugurana bugurana gatea Daicho egitara kugurana twagura na mburi baba akerachirio mbere mira achoka akiguriro akinachirio ndenge ya mira akirugiro na icio akinywa akerachirio mburi nyombe gako ya muthoni iyo ya gitabunge no thoni ucio gicokua no mburi ikarito na wagwe mundu na kurimero muthoni na kurimero akamamwirega meto muna bara mware akuguro akathie kugitabunge kurimira mwekuru ucio na thoni ucio gicokua mware makaregana na muthako ucio no ko mburi ucio karito na riu turona kirigaria kinene twingekuru nyende mwekuru anjulubi turona kirigaria kinene nundu riu no ntaka ikuthie kugambio nare ithu no twabecha no tutakwenda kana tukienda kio kimila twathingataira baba tutocho ogwo utheri atha iyo rona kimila kianu kithukitu atake kimila gia toka kithagicho kithuka cio nare makathie kugambia ntaka bandu muthaka echa kwona mware aretere thembori mware ukathie kwigura wengwa kwi muthaka kia kuthukia na tatomba kuthithia tugatethia nduke uyo guthukia kimila na tatomba kugeta riu twatethia nduke ucio guthukia kimila kiu twenda ainyo mutwachira tagaria mumenye andu amakulinga chikati nguve no mena thina na meuto na kama yekera meuto ya kai marinda na chikati na riu akaanzi magwanania na romo imanyangu atomuroma na amuka cyo tuli manzoroko tukarima miere tukarima ndengu tukarima mbembe na no icio twibirake thini icio tukiana njara cha kwire kinya kithige kuno tukiana njara ithue ana meto no chiro wao kia tumanyunya wa mutu acha tuyona mbia cia kugura kithii uko jamara kwetu anyamarire acha barabara yu gitabonge yona wa tubithiria na tukiringa kura ichi ambikura turinga onye mbeto tabitha kaweria anjiariri thaicio na onye ndikite no kurangia na thini nyingi nundu wandu meto kuriga mesu no miunda nundu amba kwithira kinya we mundane waku wika ugakwithira no thimi watigiro karobo na thini cio cumbura andu muno nundu tababa wakwa na munda kalimba na asunio no andu o mathagicio lakini ikwithirwa atakumenya na andu acio ikwithirwa matena mo mathingatira na riu onye ikia ngwenda kwira ambunge meto matucwira taito ndikenda andu o mundu arige kinera yake onye mbetolina wanja ndemera sukuru ya thaiso class 5 haithe tuchumbuka mno nundu warose huthio tabarose tuthisa tabokio luka naura
Nya tuthiete macindano na tuthisa maguru takinya kimongora cyangara itiombo kinya gwetu ayo turesare thini nyamno nundu arucaca ndando irigana bago iriga ithoki ndemutia njari dagicho aithwe kumaura kutheka njo itwagitelio part by part watueka twetha gitu imenya kwaria ndithe maendeleo the moka watu kama ikinya dagicho nundu ithuanda tumundu tununu koguo leila barabara bawe chokera bikibiki yomba kuthiera bau kangare dagicho yonthe go barabara chonthi kari uguo twe muthagicho no tuthicha chwalami tukaona o cinema. Kirima giki kiria ja ni kirima kiria gitagwo kia nyungu kiria athaicu betikitie nio bonjue na nguku bonthe bakarire na nio bakire kanata yao ya mbere nuntu bagukara iguru nuntu baria au bakuona kuraja na bakona mundu akiuma kuraja muno. Athaicu bejire ja ni nyuma yao kwirira baumite rutene rwa mbwa barathurukana na atharaka o amwe na ambere nande athaicu nabo bareja mwanga kirimene giki kwirikana cibo wa mbere wa athaicu kana uria wari mutongeri athaicu au nio akite kanata yawe na nomba kuona kuraja muno agaikaria mbere maithaja mukinyira. Mbandi nwe wari cibo wa mbere na nwe wari munene uju. Kirima giki kiri na rietwa ringi giki kigwitwa kirima kia riko kiri na rietwa ringi riria rikumenyekana ja Mount Sinai kana kirima gia Sinai riria rikiri ni Akristo baba rikirite nyuma yao kugundua ati no baitia bakarombero no tethio babo koneka bo wingi no tubetikiti ati kirima kiu yatigirwo itharimo bibingi ningo kubara bambiriria gukara au kirimene giki. Muthango mwana mbandie ebende mutugie kinya kiara omia magorie ebende radie gokinya mwagie mutio mugambwe ebende Murithi wa baga ntigire au ntuku ya narua tugeta na mbere ntuku ya ruju nikenda nkomba gukumenyithia nkuruki iguru ria antu baba bathaicu baria bari rurijo rwa 10 rwa Mumeru. Murithi wa bank reporter Meru TV kuma ya mirigone ya Igembe thaicu ni bwega muno nonto bwa romerera a kinya nonto riboti unio etumilekelia yara tukubanganitie muthenya jwa narua heri Jumamosi tariki 4 mweri jwa 10 mwaka joni 2025 kuma kereni kirewe na kimonimoni. Thank you very much nonto we ni woto de nyumba nteto irine gweta nyangatene ya mugongo jwa Meru kolelwa gweta na mbere kinya gututhingatira kiri mitandao ya kinande Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya, ninge tureke signet ninge tureke inya pang no idroge to thingatira 1-on-1 ntuko ya Jumapili kiri rumuri rwa siasa. Jerry Wajope akaithira agikarande nageni baire nkaithira ngikumenyithia bo umwene Salome Mutwa ongi ni ZDK Zifora kinya umwe wa baraba ithirite bagikinyithia mitaratara jia muswanda jwa ria koberwa gitine kwa governor wareo nwe Kawira Mwangaza tukithira akiorokera kiri mbatikano ya gisiasa mukondo jwa gisiasa jura jodirite yukiromirira kadetune ka mirorera bia mabegi siasa bia kumamiro kirio KPNU kirio kia nopeo irio UMP buraba kuibangani nonto bwangu manene mbatikano siasa 2027 ninge urungamiri bodirikari account ya Meru rungu rwa mutuma ntoidingia ndikana nduko enkai zindikei na rekire kuwa Meru tore ontakene akaidira akishokia bioria na bioni bioria bia bata ikonie utongeria county ya Meru ti utongeria ke bwa dirikari account ya Meru indinyo utongeria bwa ekoro kadetuneka Meru ari umwe wa women leaders kana ekoro barabari kiritwanya twa utongeria Salome Mutwa ninge ZDK kana Zifora kinya ni kiri rumuri rwa siasa so korukwa ni mubango juu ni royo Jumapili ya tariki 5 au niongo andira etere nga kuira edira urina weekendi enjega
mbita wakabwe mudharimi